Волгограда, я регрессив боксе был аклассан елхейстел турнир алхармет олшвар за итто спортсменштерню абу ваймах пой. Еждавның турхуз пресил дирезаля олш бас конкурент бар. Ама açkoşta gırazuqa halqa oluştu olmuş boks finali geçeriz. Finali hakkında alışvar polisiyesk şu dünyanın şampiyonu. Şol raundya şemel volnitsi berzinçuldu aman tursu olan Bekar Volgograd vekalntya. Sport masterim barım hoş bir suhtu olan başına fizyorşuna lerin yol sizşeler baluran karnış. Olmuş kagaysin jamşta masterin eyl bu ola. Полуфинал бой. Халиарсон чемпион мира var şöyle. O halde. Oysan boyar, tüm ete boyar ya. Nasıl der? Hatta Сборную Юкла России Латвии, чемпионат России. Задача, но так как молодой, на следующий год дал Мала с Мансур играем в Лугушиге. Второй, третий, это чемпионат России. Ой, тут ayırdım, hadi gidelim aşağıya. Sprechen wir mal.